विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। तिसवाडी खोर्लेच्या आवर लेडी ऑफ सॉरो कपेलाचे आयतारा फेस्त जाले। भाविकांनी मिसा उपरांत पुरसावान भाग घेतलो। सायबिणीचे बेसाव घेवपाक थळाव्यांनी गर्दी केल्ली। आरडीएक्सको खातीर खोर्लेच्यान जोसेफ फर्नांडीस। हे म्हजे उगडासा कुराल। हो जेजू इद्या शिडी संवसाराचे पाप काडटली। हे शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात आमी सगळीं सुभागी। सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली। Importance अंगुस्त्या सायबिणी ती दुखी सांपडलेली। आमी दुखी सांपडटा तेन्ना ती सांपडलेली करून आपणाचे पुताचे मरणाक लागून आनी हे दुखीचे ते जैत गेले जैतिवंत जाली। हे दुखी हाडल्यान काबार जावंक ना ती कित्याक जेचें बोट तिचे भितर पवित्र आत्म्याचें बोट तिचे भितर आहलें आनी बाप तिचे बरोबर आहलो तिका सोंसूंक कठीण जायना। पूण आमी दुखीक सांपडलेली त्रासांक सांपडलेली आनी सगळीं तुजेशी येता काय देव सांग तिजे ते आमचे खोश लोव ती करतली म्हणून आमी तिजेशी येता। आयज संदेश जशें जेजू क्रिस्तान मोग केलो आमचो आनी हो मोग तार दिना ते भाशेन तिणेंय मोग केलो हो मोग आमकां तार दिना। वाड्याक कितली खुशालकाय पावता ह्या फेस्ताचे परबेन? व्हडली खुशालकाय कित्याक हें आदले कोपेल आनी आदिंतान लोक हे कोपेलांत येता एरमितींत येता ते फकत हे वाड्याचो पूण दुसऱ्याय वाड्यांचो हांगासर येता आनी हे पासत अदीक खुशालकाय मेळटा हे परबेन।